Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa kabiri tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu. Perezida Trump yavuze ko atari ko ararondera guhagarika intambara iri hagati ya Israel na Iran, ahubwo ko yifuza kwihera vy'ukuri. Mu Rwanda urugereko rw'urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko Madame Ingabire Victoire, umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi, yitaho urukiko kugira ngo abazwe mu rubanza rw'itsinda ry'abafatwa nk'abayoboke be. I Nairobi habaye gukozanya ko hagati y'abanyagihugu bari mu myerekano n'abasore bitwaje inkoni imbere yuko baba mu gigo wo kwibuka igitero cy'umwaka uheze cyabereye ku nama ku nyubakwa ikoramo inama nshingamateka. Tubafitiye n'iki kino cy'urunana. Aya makuru ahagarariwe na Mark niyo nkuru. Amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Hari amakuru avugwa ko abanyepalestina hafi 60 bishwe n'amasasu ya Israel mu manuko bwa Gaza. Amajana 2 nabo barakomereka muri kimwe mu bitero bikomeye kurusha ibindi gushika ubu cabereye hafi y'ishiramwe ritanga imfashanyo. Abaganga hamwe n'ikigo kijejwe gukingira abasivile bo muri Gaza bavuze ko abantu bagira ku 59 bashobora kuba bapfuye. Ababonye ivyo bintu babwiye ikinyamakuru Reuters ko ingabo za Israel IDF zateye nibura ibisasu bibiri ku bantu benshi bari bizigiye kurunga ivyo bajya mu ikamyo yari mu ifashanyo. Abisirayeli bemeye ko barashe hafi y'ikamyo y'imfashanyo, bavuga ko bicuza ikibi cyose bagiriye abantu. Amasanamu yo kuri internet yerekanye imivyimbire irenga 200 y'abantu bacitse ibice iryamye mu mabarabara. Perezida Trump yavuze ko atari ko ararondera guhagarika intambara iri hagati ya Israel na Iran, ahubwo ko yifuza ko ihera vy'ukuri. Ibishobora kuvamwo kumanika amaboko ku ruhande rwa Iran. Ni inkuru ya Igor Bachega muva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Mu gihe atakimenyetso c'uko intambara yocureha canke c'ibiganiro, iyo ntambara irabandanya. Israel ivuga ko yishe umutegetsi wa gisirikare wo mu rwego rwo hejuru Ali Shadmani yari yagenywe kuba umugaba w'ingabo inyuma yaho uwo yari yasubiriye yiciwe mu rwiheze. Iki ni kindi kimenyetso c'amakuru Israel yegeranije yerekeye abategetsi bakomeye ba Iran. Abantu benshi bariko barahunga umugwa mukuru Tehran mu gutinya ibindi bitero. Mu kwishura Iran yateye izindi misile muri Israel. Ariko ibi bitero ntivyari bikaze cyane, ibishobora kuba nk'ikimenyetso c'ingaruka y'ibitero vyo mu kirere vya Israel ku gisirikare c'ico gihugu. Perezida Trump kandi yavuze ashimitse ko Iran itegerezwa guheba umugambi wayo wa nucleaire, ivyo ico gihugu ciyamirije muri kahise. Ivyo bishobora gusaba ko haba ibiganiro, ariko Trump avuga ko atiyumvamwo ivyo biganiro ubu. IAEA, igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kijejwe kugenzura ikoresha ry'inguvu za nucleaire, kivuga ko cabonye ibimenyetso vya mbere vy'ingaruka zitaziguye vy'ibitero vya Israel ku vyumba vy'ikuzimu vy'inyubakwa ya Iran itunganyirizwamo izo nguvu iherereye i Natanz. Ico kigo kivuga ko ivyo bishingiye ku gukomeza gusuzuma amashusho y'ikigendajuru yatororokanijwe inyuma y'ibitero vyo kuwa gatanu. Ntaco cavuze ku rugero rw'imishwarara. Israel yagavye ibitero inshuro nyinshi ku bibanza bikomeye vy'inguvu za nucleaire vya Iran mu misi heze, naho IAEA yagabishije ko ivyo biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu.
urugereko rw'urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko Madame Ingabire Victoire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yitaba urukiko kugira ngo abazwe mu rubanza rw'itsinda rw'abafatwa nk'abayoboke be. Itsinda ry'abantu 9 riregwa umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda ritanyuze mu nzira y'intambara. Izina rya Ingabire ndetse n'ishaka rye ritaremerwa bavuzwe cyane muri urubanza, ariko kugeza ubu akaba atari yarigeze abazwa n'ubushinjacyaha. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ubushinjacyaha buvuga ko umunyapolitiki ari we wateye inkunga amahugurwa yo kwigisha uko ubutegetsi bwakurwaho hadakoreshejwe inzira y'intambara. Umucamanza yabajije ukuntu umuntu yaba agaragazwa nk'uri ku isonga y'ibyo ubushinjacyaha buvuga ko ari ibyaha, nyamara bukaba butarigeze bumubaza. Umushinjacyaha we yavuze ko yemererwa n'amategeko gukurikirana uwo ashaka cyangwa se kuba yahitamo kutamukurikirana. Hari kandi n'undi wavuzwe mu izina rya Assumpta ngo wagize uruhare mu mitegurire y'ibyaje kuba ibyaha, nawe ntakurikiranywe nta nubwo yabajijwe. Ubushinjacyaha bukavuga ko butazi aho aherereye ku mugabane w'Uburayi, cyakora ngo abonetse nta cyabuza ko akurikiranwa. Iri tsinda ry'abarimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana wa televiziyo Umubavu baregwa kuba mu gatsiko kagamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Bafashwe nyuma yo kwitabira amahugurwa yabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga ku buryo abantu barwanya ubutegetsi ariko badakoresheje intwaro. Ubushinjacyaha buvuga ko abafashwe bose ari abayoboke ba Dalpha Umurinzi, ishyaka rya Victoire Ingabire ritaremerwa gukorera mu gihugu. Gusa bamwe mu baregwa nka Sylvain Sibomana ufatwa nk'uwari ku isonga ryateguye aya mahugurwa bavuga ko atari abayoboke b'iri shyaka. Uretse aya mahugurwa, aba kandi ngo bagombaga no kwitabira umunsi wiswe Ingabire Day wo mu kwezi kwa 10 buri mwaka, hibukwa ifungwa ry'uyu mutegarugori utavuga rumwe n'ubutegetsi. Umunyamakuru Theoneste Nsengimana ahakana uruhare mu gutegura amahugurwa yafashwe nk'icyaha, ndetse ko n'umunsi witiriwe Ingabire yari kuwitabira nk'umunyamakuru. Urubanza ruzakomeza ejo bundi kuwa 4. Utegerejwe cyane akaba ari Madame Victoire Ingabire. Umuyobozi w'akanama gashinzwe umutekano mu Burusiya avuga ko umukuru w'igihugu ca Korea ya ruguru yiyemeje kurungika ingabo 1000 zitegura ibisasu n'abubatsi 5,000 kugira ngo basanure ibikorwa remezo byasambutse mu karere ka Kursk. Serge Shoigu yagiranye ibiganiro na Pyongyang na Kim Jong Un. Korea ya ruguru yarungitse ingabo zirenga ku 11,000 Kursk mu gatasi gaheruka kugira ngo zisubize inyuma ibitero vya Ukraine vyambukiranye imipaka. Moscow kandi ihabwa na Korea ya ruguru ku buryo buhoraho ibikoresho vya gisirikare harimo amasasu n'ibibombe byo mu bwoko bwa za misile mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Uburusiya bwagavye ibitero mu bisagara byinshi byo muri Ukraine mu ijoro ryakeye, ivyo President Zelensky yise ko ari iterabwoba nyaryo. Ukraine ivuga ko Uburusiya bwakoresheje indege zitajamwo abadereva n'ibisasu byo mu bwoko bwa za muzinga vyababa 500. Igitero gikomeye kurusha ibindi byose cagabwe mu mugwa mukuru Kiev. Abayobozi bo mu karere bavuga ko abantu 14 bishwe n'abarenga 100 bakomeretse. Ni inkuru ya Dani Abahad mwuva mu ijwi rya Yvette Kabatesi. Abaturage b'abasivile nibo bakozweho cyane n'ibitero bya nijoro by'Uburusiya. Igisasu cya misile cyahinduye ivu igice cyose cy'inyubako ituwemo igeretse hamazi 9 i Kiev. Umuyobozi w'uwo mujyi yasohoye video igaragaza ibisasu bito bito batoye aho ngaho. President Zelensky ashimangira ko amahanga agomba kugira icyo akora. Yemeza ko Vladimir Putin akomeza ibitero bye bya rutura mu gihe abanyembaraga barebera. Ntiyavuze izina rya Donald Trump, ariko azababazwa cyane nuko atagihuye by'umwihariko na Perezida wa Amerika mu gihe hateranye inama y'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi, kuko Trump yahise hava mu buryo butunguranye. Umushinga amateka muri Ukraine wo hejuru yabwiye BBC ko intwaro igihugu cye cyahawe na Amerika ziriho zirangira. Nyamara muri Ukraine hari impungenge nyinshi z'uko intambara hagati ya Israel na Iran izatuma bakurwaho amaso ndetse n'ubufasha babonaga bwo guhangana n'Uburusiya.
Isa 11:39 muri studio za BBC i London. Isa 12:39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. I Nairobi habaye gukozanya ko hagati y'abanyagihugu bari mu myerekano n'umugwi w'abasore bitwaje inkoni bivuga ko ari ntahemuka za leta imbere yuko haba kwibuka igitero cy'umwaka uheze cyabereye ku nyubakwa ikoreramwe inama nshingamateka. Iyo myerekano yahamagawe inyuma y'aho umwigisha yari yatawe muri yombi kubera yaneguye umupolisi mukuru afiriye mu ibohero ku buryo budatomoye. Ni inkuru ya Ansoye mwumva mwishu ya Fanega Kwaya. Hari ahantu hagiye hagaragara ubugizi bwa nabi rwagati mu murwa mukuru wa Nairobi, aho imitwe y'abasore yari ku mapikipiki yari ifite inkoni n'ubuhiri igenda ikubita abari kwigaragambya. Hari za video zerekanye abo basore barimo gukorana n'igipolisi cyari kirimo gutera ibyuka bihuma amaso kugira ngo gishwiragize abakora imyigaragambyo. Imirwano yaje kwaduka rero aho abigaragambyaga babarirwa mu mirongo bari bahuriye ahantu hamwe bari gusaba yuko icyegera cy'umukuru w'igipolisi yirukanwa, ngo yareze umwarimu wafashwe maze aza kugwa muri gasho y'igipolisi. Iperereza ry'abaganga ryaje gusanga yarashyizwe ku ngoyi. Umwaka ushize imyigaragambyo yari iyobowe n'urubyiruko rw'abanyakenya biyitaga Gen Z yamaganaga umushinga w'itegeko ryashakaga gushyiraho imisoro mishya. Iyo myigaragambyo yaje kuvamo kuvogera inteko nshingamateka aho hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu, maze bituma leta ihagarika uwo mushinga w'itegeko. Uyu mwaka nta misoro mishyashya yatswe, ariko urupfu rw'uyu mwarimu wari mu maboko y'igipolisi kubera ubutumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwateje imyivumbagatanyo. Abigaragambya bafite umugambi wo guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi byose kuwa gatatu w'icyumweru gitaha, igihe bazaba bibuka umwaka umwe ushize bavogereye inteko nshingamateka. Abashikiriza amanza mu Bubiligi bavuga ko bariko bararondera gushengeza mu butungane umudiplomate Etienne Davignon w'imyaka 92 kubera urupfu rwa Patrice Lumumba yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Congo mu myaka 60 iheze. Etienne Davignon niwe wenyine yarokotse mu Babiligi 10 bashinjwa ko bagize uruhara mu kwica waharaniye kwikukira kwa Congo mu kirego cyashikirijwe n'abana ba Bwana Lumumba. Ubu haraciye imyaka 14. Umucamanza azofata ingingo mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza nimba urubanza ruzobandanya. Bwana Lumumba yatembagaje ku butegetsi haciye akanya gato abugiyeko. Yishwe mu 1961 mu bwicanyi bwari bushigikiwe n'abacangero b'Ababiligi. Imbere yo kuja mu runana ndababwire ko icegeranyo ca leta ya Espanya cavuze ko ishirahamwe ry'igihugu rishinzwe gutanga umuyaga nkuba n'amashirahamwe yigenga y'amasoko ntanganguvu aribo batumye amatara acika mu gihugu cose mu kwezi kwa kane. Ivyo navyo bikaba byaragize n'ingaruka no muri Portugal. Abashikiranganje bavuze ko ayo mashirahamwe yasuzuguye urugero rw'umuyaga nkuba abantu bari gukenera, akareka kimwe mu bigo by'umuyaga nkuba gihagarika gukora mu gihe byari bisigaye bigikora byananiwe guhangana n'urugero rw'umuyaga nkuba mwinshi wasabwa. Ico cegeranyo kivuga ko ivyo vyaroshirije kuba bibi kubera umuyaga nkuba wo mu bindi bigo waciye ucika ntiwabasha gukingira ibikoresho. Uko gucika k'umuyaga nkuba kwamaze amasaha menshi bituma internet icika no guhagarara k'uruja n'uruza rwo mu mabarabara n'ingendo z'indege. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Mukobwa Jana aributswa kwita ku isuku n'imirire by'abana be. Hagati aho duheruka Kristo yasuye Agnes mu bitaro. Yakiriwe ate? N'urunana. Ego ko ese bagenzi buhoro ubwo ngubwo urabona utari bugwerupe. Bose urabona amasaha atagiye nyogoko. Ndagira vuba rero kugira ngo nyine ngemurire mama abaganga bataratangira kuvura. Dore ko iyo batangiye kuvura nta muntu ubukinjira. Ubu tuzabigenza gute koko nyogoko? Ko mbona mama adakira vuba nk'uko mbishaka. Aha, si bari abaganga bo ku kigo nderabuzima banze kwemera ko batsinzwe se? Ko batsinzwe gute se nyogoko?
ahega nawe barabibona ko indwara nyinshi arwaye atari iyo mu bushobozi bwabo rwose sinzi impamvu bahatiriza. none se niba batabishoboye kuki batamwohereza ku bitaro bikuru bakagumana mama wanjye kandi bazi neza ko batazamuvura? ngenda bizi neza rupe, nako nk'umuntu mukuru namaze kubibona ko umwana wanjye atazavurirwa hariya pe. nyine se kuki bamugumana kandi ubizi neza ko batazamuvura ukabyemera nyogoko? bacikana se mwana wanjye batamusezereye kandi rwose ko badashobora kumva ko batabishoboye. oya rwose nyogoko, niba badashoboye kuvura mama bamuduhe tumujyana ahandi, ubwo se nakomeza kuremba bo bazunguka iki koko? ngewe rwose icyo umwana wanjye arwaye ndakizi, n'uwabikoze ndamuzi. sinzi impamvu umusaza badashobora guhumuka rero ngo abwire umugore we arekure umwana wanjye njye kumuvuza mu bavuzi babishoboye. niko se mukecuru, ibyo ubwira umwana ni ibiki koko? ese washe ryari mukaza? maze akanya rwose ibyo mwavuze byose nabyumvise. none se niba wabyumvise wadufashije koko mama ari, niba ku kigo nderabuzima mudashoboye kuvura mama mukamwohereza ahandi koko? fata iyo teremusi ujye gushyiramo ingemu, dore amasaha yagiye rope. ibyo byihorere rwose kandi utuze mama wari kwa muganga. ikindi abaganga bose barakora uko bashoboye ngo amererwe neza. niko se mukecuru? karame mukaza. urabona uriya mwana utamurogesheje amagambo koko? yinde ubahise atekereza ko ikigo nderabuzima ntacyo kizamarira umubyeyi we. none se ndabeshya? ntibyabashobeye kuki mutemera ko umwana ni we ngo mumume maze mujyana ahandi? ese ahandi umujyana niye? none se ko munkuye mu bandi mukanzana aha ku ruhande mujyana? nkuzanye aha ku ruhande kuko nanze kugusebereza mu ruhame mukobwa jo, nubwo hari ibigaragarira amaso abandi babyeyi babonye. niko wowe nta soni ufite koko? ariko rero mujyanama, icyanzanye no gupimisha abana kandi mwabapimye, ikindi munshakaho ni iki? none se wa mubyeyi we, iyo utinyuka ukazana abana basa nabi mu ruhame nta soni bigutera? aha, cyo kuri uyu munsi nyine nakabije, uko bakavuye mu buriri niko nabazanye. uko bakabuvuyemo kandi banaraye batuhagiwe, tekereza ko wegeraga abandi babyeyi bagahunga. bariya nabo mwirato wabo ni umunsi. mukobwa jana rero ubu umaze kutuyobera pe. ari njye, ari abajyanama b'ubuzima bagenzi banjye, ari ba parasosiyari, ari abaganga bo mu kigo nderabuzima, ubu ntituzi icyo tugomba kugukorera. ego njyewe? wowe nyine. none se wa mubyeyi we, ko inama tuyikugira, ugahabwa shisha kibondo, ugahabwa inkunga y'ingoboka, byose ari ukugira ngo abana bawe barindwe indwara ziterwa n'imirire mibi, tukaba tubona barushaho kujya habi. uragira ngo tubigenze gute? mujyana, none uyu munsi nsabye imbabazi pe. nabikubwiye ko naje nihuta kubera ko uri umwanya iby'isuku simbyiteho, ariko ndisubiraho pe. urisubiraho wite ku isuku y'abariya abana. wibuke kubategurira indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri, ibirinda indwara n'ibitera imbaraga. mujyana, bindekere kandi urakoze kutambwirira aya magambo yose umbwiye mu ruhame. ubu rero ngushyize ku ruhande, ariko nukomeza kunanirana nzaguhagurutsa mu nteko y'abaturage. mu nteko mujyana? cyane rwose, nzaguhagurutsa uvuge impamvu ushaka kuvutsa bariya abana ubuzima kandi wari ababyeyi batabigusabye. ntibizageza aho rwose, ndisubiraho. mukobwa ja, karame, umenya ko nudahindura imyitwarire ngo wite ku isuku n'imirire y'abana bawe bishobora gutuma barwara indwara ziterwa n'imirire mibi, hagakurikiraho igwingira ndetse n'urupfu. oya mujyanama we, urwo runyagwa rw'urupfu rwakubwa n'umuruho wiruvuga rwose. hayigamana mukazana wanjye we, nawe baraguhuritse rero ntushobora kubibona kuko ntushobora kubona ukuri. ibiki ariko? kure uriya yandogeye umwana amuziza kirisi, none akaba yanamuguze ngo azagwe mu maboko y'abaganga ntawe urabutswe. mukecuru rero, buriya indwara ziri ukwinshi. none se ntujya wumva bavuga ngo urukundo ni indwara y'umutima? none arwaye umutima ngo mbimenye? ntarwaye umutima byo kuwurwara, ariko yagize igikomere cy'urukundo, biramubabaza cyane, kwihangana biranga. mbese navuga ngo umubabaro yatewe na kirisi waramurenze. ni nayo mpamvu bavuga izina rye akavuga n'iryareye. none urumva atari rero wamuroze amuziza kirisi? mukecuru, urabizi neza ko kirisi yahagaritse ubukwe bwe na nyensi bitunguranye, kugira atya rero mu gihe gito akamubonana n'undi mukobwa ari we Leya,
nibyo byatumye bimugendekera kuriya. Abaganga bize iby'imitekerereze nibo babizi. Hari uwo turimo gukorana umunsi ku wundi akatubwira ko azadufasha nyenzi, kandi impinduka zirigaragaza. uramponda sinoga mu kaza. Ngewe ndabizi neza ko umwana wanjye yarozwe, ubwo rero windindagiza ngo nanjye ndangare. Ibyo nkubwira oya ntago nshobora kubyemera yewe. Ni umwana wanjye njye kumwivuriza. Ubu se nyesi niwe wenyine wahuye n'igikomere cy'urukundo. Siwe wa mbere nta nubwo ari nawe wanjye. None nyine wakabimenye ko atari we wa mbere, kuki ari umerewe kuriya akajya no mu bitaro. Nuko abo bibaho bose atari kubamenya. Ikindi oya devo, oya rwose umwana wanjye ntashobora gupfa ndebera gutyo, kandi nzi ikibazo afite rwose nshobora no kujya kugikemura. Uyu munsi ndaza ku kigo nderabuzima kandi muramumpa pe. None se baramuguha ku ngufu? Oya baramumpa ku bubi na bwiza, kuko rwose nibatamumpa ndateza rwaserera hariya ku kigo nderabuzima. Abanyamakuru nibadahurura mu ngaye. Wowe tugushye ko abandi bakiriya bakomeje kuza bagucaho umukobwa. N'ubundi nari ntegereje ko bagenda firi. Abantu b'inyarurembo ndabazi n'umunwa wabo. Barakuvuga se? Ariko zishyari ryabo bariya nibo batubona bakagenda bavuga ngo dufata ibyimejeje ngo tugira dute. Ngo ibyimejeje? Bamwe mu bagore badahabwa iriya nkonga y'ingoboka duhabwa niko bagenda bayisebya. Ariko rero ntibakwiye kuyisebya, kuko twese turabizi ko ari inkunga y'ingoboka ihabwa abagore batwite n'abonsa bo mu miryango ikennye. Ubundi niko bimeze, ariko se abanyeshyari barabura. Rero nanze kukubwira ko nje kwikopesha bumva kugira ngo badatangira gukwiza amagambo. Uti ngo kwikopesha mukobwa ja? Ndagira ngo mu nkopo turagara twa 500 mu makaro ko muceri, ikiro cy'ifu y'igikoma n'agasuka. Kirakira ngo mukobwa ja? Uri kopesha se kubera iki? Kugira ngo ngaburire abana banjye, dore mu gitondo umujyanama w'ubuzima yarankubise. Ahubwo urankopa n'agasabone ngiye kubamesera. Ubwo rero ngiye nawe tugiye kuganira umubyeyi we. Ariko twaganira rwose ntabwo ngukopa byumve. Ngo iki? None se mu nama ya nyuma y'umuganda no mu nteko z'abaturage no mu mugoro w'ababyeyi, iyo babwiye ko inkunga babaha ari yo kwita ku mirire y'abana n'isuku ntabwo mba mpari. Niba se ubu hari ibyo bihuriye he no ku nkopa? Ko ari ideni nzishyura inkunga yaje cyangwa Pascal yahembwa hakurikiraga? None se mukobwa ja, Karame, wowe na Pascal hari ubwo mujya musiba inzoga? Niba se tutayisiba, none se kuki mudasiba inzoga mukaba mudashaka guhahira abana no kwita ku isuku yabo koko? Ariko abantu bose bigize abajyanama rero, nkawe aya magambo yose uvuga uravugishwa nuko nje kukwikopeshaho. Ndayavugishwa nuko ubuzima bw'abana butureba twese nk'abaturanyi bawe mukobwa ja. Mugabanyirije ubusinzi mugakoresha inkunga muhabwa icyo yagenewe. Mwembi mwakora mukazigama make make kuyo mukorera. Uzi ko mwakwikura mu bukene? Urankopa ntunkopa. Kujya mukabaruka ngo izo nzoga ukishyura, kuki bigera ku by'ingenzi kwikopesha? Uzi ko ntarenze ko nawe ugira ishyari firi. Ugutese? Ubu koko nawe umfitiye ishyari ko mpabwa inkunga. Ufite butike yuzuye gutyo ukagira busheri ku ruhande, umugore wawe akaba ari umwarimu kazi. Nta shyari ngufitiye rwose. Cyana manjwe yawe. Ndikopesha ahandi aho ntugira ngo ni wowe ugira butike wenyine muri Nyarurembo. Ariko mana Honorine, uziko umuhungu wakuze vuba we, ndeba arenda kungana na Brian. Ese ugira ngo ejo bundi mu kwa 9 ntazaba yujuje imyaka 2 we? Umva mvuye kumupimisha rwose abajyanama b'ubuzima bamunshimiye ngo akora neza. Ayo. Ni byiza n'ukuri. Kandi rwose ubona mwitayeho. Sinjye nyine rwose kante nakaremera nuko pe akora uko ashoboye akabonera migi wacu ndyo yuzuye kandi nyine ntibureho ibikomoka ku matungo. Nanjye nkagerageza kwitwararika isuku nkayitaho. Yego rata, niyo mpamvu akura neza nyine. Hanyuma se undi makuru duherukana pe. Umva kante wabimenye rwose amakuru niyo yatumye nyura ahangaha kukureba. Ndumva ncyushye. Reka ngo inkuru ariko ubu nyine ndi umugore wishimye rwose kante. What? Umugabo wanjye nyine urumva yanyemere kujya iwacu kunsaba no gukwa twarangiza nyine tukavayo tunasezeranye mu murenge uravyumva ute? Félicitations Honorine we. Umbase ubu nyine mu kwezi kumwe cyangwa 2 ndaba nitwa Madamu Karemera byemewe n'amategeko. Yes, Madamu Karemera. Ongeraho byemewe n'amategeko. No kuri biranije Honorine mbega ndashyushye.
umva se ubwo rero nyine urumva nk'umuntu w'inshuti yanjye mu bukwe bwanjye uzaba uri mu bantu b'imbere ngwiki ni uko bimeze kandi ushatse ko nzagukenyerera rero ego ko mara yanjye umva cyane rwose ahubwo se we nyine ngira inama nyine nk'uko nyine mbikubwiye wowe umwe mu bakobwa bazanyambarira wowe ndakwizeye rwose ntiwampakanira ariko se we urumva ari bandi nzabwira bakabyemera nisi naho hari abakobwa batakuzi ahaha buriya se nzabwira Nyiraneza Benita Mutesi yewe na Donata buriya nyine nimba babwira bazabyemera we ahubwo sonori iki gituma utekereza ko batazabyemera utayobabwiye ngo baguhakanire hari uwiyima umwimahari yego ye nimukomeze mugende ari maso nta kibazo ariko we sori ntaho ujya utikirangwe Makurata Murebwayire Nyiramariza bemerewe kureba umwana wanjye ariko wenda avuze ngo ntabwo ubyemereye ubu rero nataye umwanya wanjye nza ku kigo nderabuzima arangwe ikikuzanye ndakizi di nta kindi ni agashinyaguro urumva no kureba ko ibyo we na Reya mwakoze byabagiriye umumaro ariko mugenge tu uvuze ngo ikirangwe ugira ngo se ndatinye kubisubiramo ubu mwana wanjye aryamye hariya atari ukubera wowe n'iriya ndaya y'umwarimukazi ngo ni Reya y'umurozi yego nyagasani ngo mukaba mwaramuroze kuko muzi neza yuko Kirisa kimukunda niko ibyo byitwa kwikirigita ugaseka mukecuru ngo Kirisa kimukunda amukunda mwikize ubu ntabyiyemereye mwese mubyumva badi nkwiyame njye narinje gusura umukobwa wawe ariko niba utabishaka nagende nta soni ubwo muzi hano ko ari kwa muganga icyatuzanye ni ugusura Nyensi dore Murebwayire na Makurata bari kumwe nawe ngwino umusuhuze asuhuza nde Nyiramari asuhuza nde ntagasuzwa n'iminsi maze mwereke gake nta soni urambwira uyu murozi ngo asuhuze umwana wanjye nta soni Nyiramari sinatuma nyegerera umwana agakwitwa n'utagira amazi mwiriwe neza muga mva mbese ukuntu ari icyanutse ubwo se niwashuje kandi rata wiriwe mwana wanjye Kiri mwiriwe mukecuru mwiriweho neza narinje kureba Nyensi yego rata ngwino arahari rwose babye mwakoze rero kuza gaho nimwigireyo dore muganga araje kureba umurwayi hagiye anye hello nese ntushaka kuvuga nkwihoreye nigendera agi Kiri ni wowe ntiwamenye se w'iminota umaze undeba ntabwo wamenye uravuze ndakumenya ubundi nabonaga ari undi muganga undi imbere narinje kukureba no kureba ukomerewe nimugoroba nageze ahangaha nsanga usinziriye nanga kugukangura none se koko ni wowe uje kunsura Kiri cyangwa ndi mu nzozi ndarota Agnes atunguwe no gusurwa na Chris hari icyo biri bufashe ku burwayi bwe se cyangwa biramusubiza inyuma naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho butaha barakoze abo mu gikino cy'urunana mbere yo kubasezera nkundira ndababwire ko Perezida Trump yavuze ko atari ko ararondera guhagarika intambara iri hagati ya Israel na Iran ahubwo ko yifuza kwihera by'ukuri urugereko rw'urukiko rukuru rwa Kigali rwategetse ko Madame Ingabire Victoire umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yitaba urukiko ngo abazwe mu rubanza rw'itsinda ry'abafatwa nk'abayoboke be I Nairobi habaye gukozanya ko hagati y'abanyagihugu bari mu myerekano n'abasore bitwaje inkoni imbere yuko habako kwibuka igitero cy'umwaka uheze cyabereye mu nyubakwa ikuramo inama nshingamateka amakuru no munsi yaragarukiye ngaha mwashikijwe na Nina Iradukunda
yarahagarariwe na Mark niyo nkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Susan Lennon mwakoze kubana natwe na Gahwane. Thank you.